Imuhira we, imuhira we, imuhira, imuhira, studio. Imuhira ni heza, ni heza. Urashaka kuba amakuru meza, urashaka kureba ibiganiro byiza, gana Imuhira studio. Ngiye kuramutsa abakunzi y'Imuhira studio. Turabashimiye mwebwe mumaze gukora subscribe kuri chaîne y'Imuhira studio, chaîne yigisha amateka n'ubumenyi n'ubwenge bitandukanye. Hanyuma tugahuriza abantu hamwe aho bari ku migabane itandukanye, nkuko musanzwe mubibona. Aho uri hose twoganira, aho uri hose utanga igitekerezo tukagishikiriza rubanda. Aha ni kuri Imuhira studio rero mwashitse, turabaramukije kandi turabakunda cyane. Mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu na chaîne yacu y'Imuhira studio. Turagusaba kugira subscribe nimba ari bwo bwa mbere kuza kuri chaîne y'Imuhira studio, ukande kuri ako kantu kanditse s'abonner cyangwa se subscribe mu Congereza, s'abonner mu Gifaransa, nimba ari bwo bwa mbere kwihashika uze kugakanda. Hanyuma nawe wamaze gukora subscribe turagushimiye cyane, n'ubutwari bukomeye kandi no kudushigikira. Niyo nkunga tubasaba gusa nta kindi, nta nkunga y'amafaranga tubasaba, nayo wagize umutima mwiza nta kibazo. Wagize umutima mwiza nta kibazo, nabyo birakunda kuko dukeneye kugera kuri byinshi no kwagura igikorwa, ibintu byinshi. Nta kintu burya kibaho ku isi kidakenerwa amafaranga, n'ahandi hose nta gikorwa na kimwe kibaho cokoreka nta mafaranga. Hanyuma reka twiyegereze umutumirwa wacu imbere ya kamera z'Imuhira studio. Nkuko bisanzwe ntabwo ari ryo rya mbere mumubona hano kuri kamera y'Imuhira studio, ntabwo ari ryo rya mbere kandi abenshi muramumenyereye cyane mu bintu by'amateka n'ubwenge. Uyu munsi rero tukaba twamuzanye, namwe ngira mwahise mubyibwira. Mbere yuko mvuga icyo twamutumiriye hano kuri Imuhira studio, reka banze yibutsa abantu bo kuri Imuhira studio gatoya, baramutse. Turakwegereje, tubaye kaza hano kuri Imuhira studio. Murakoze cyane kwikaze muduhaye. Ndibwira ko ntari mushasha nkuko muvuye kubivuga muri studio za Imuhira studio nyine. Amazina nitwa Ndayishimiye Patrick Bushari. Ndizera ko tumenyeranye, sinibwira ko hari ibindi birengaho kubera ko tuziranye cyane. Okay, urakoze cyane. Murareba ibiganiro by'iyo twagiye dukorana aho hepfo, batabashe kumenya neza kugira ngo mubashe kumwumva neza, bibwire neza kuri ibyo biganiro bindi. Hanyuma turamwegereje cyane. Muri iyi minsi hari ikibazo kirajije amahanga inshinga, nkuko nuvuga. Nimba ari inshinga, nimba ari inshinge sinzi. Ni ikiti? Ni inshinga cyane ni inshinga? Ni inshinga niko Abarundi babivuga nyine. Ni Kirundi kigoye. Kirundi. Okay, hanyuma hari ikibazo kirajije isi cyangwa se amahanga yose cyangwa se ibihugu bikomakomeye. Inshinga. Ico kibazo ubu nyine ingaruka zabyo turi kuzibona, ziri kugera no muri Afrika. Nta bindi kera muhise mubyumva. Uyu munsi twatumiye umuvandimwe hano, umusomyi w'ibitabo, kugira ngo abashe kudusesengura gatoya ibijanye n'irantambara ya Russia na Ukraine. Cyane cyane nico kibazo gihari ubu ngubu, kubera ko ni intambara buriya ireba buri wese, ntabwo ireba gusa umunya Ukraine cyangwa umurusiya, kubera ko n'ingaruka zayo zatangiye kutugeraho, ibitorokera n'ibindi byose. Ingaruka natwe kiziratugeraho, bidufiteho ingaruka natwe hano muri Afrika. Hanyuma kuri uyu munsi nibyo tuza kwibandaho, nibyo tuganiraho, tusesengurire cyane hejuru y'iriya ntambara, tuyivane umuzi n'umuzingo wayo, tuyivuge neza, tuvuge, atubwire, asobanure n'abantu iriya ntambara iri gutegwa n'iki ya Ukraine na Russia, kugira ngo ubashe kudusesengurira aho uza guhera nyine bikoroheye. Murakoze cyane.
nkuko muvuye kubivuga ni ikibazo amahanga yose yicariye nkuko babivuga cyangwa ahagurukiye kubera ko ni ikibazo kitoroshe ikibazo cy'ibihugu bikomeye kirimo igihugu gifite intwaro kirimbuzi cya mbere ku isi Uburusiya kandi kikaba gishobora kuzikoresha umwanya wari wo wose mu gihe bibaye ngombwa bivana nuko kibibona donc nicyo gituma isi ibiterwa ikibazo n'ibyo bintu biri kuba kuko batiteze batazi bikurikira nyuma ya bizira ntambara kandi ibyo bisasu biramutse bikoreshejwe no kuvuga ngo ni iherezo ry'isi riba riri kuza ni ibibazo bikomeye kuko bihuje ibihugu nanone bikomeye ntabwo uciye mu ijambo kubera ko hari abantu bazi ko muri isi na Ukraine biri kugwana ariko nuko gusa bazi asimbori bamwe ni n'ubwa mbere bakicumva Ukraine wenda Uburusiya bwo burazwi ariko akumva gusa ngo muri Ukraine no muri isi kabaragwana ntamenye icyo bari gupfa ntamenye ibyo ari byo dushaka kugira ngo usobanurire neza abantu bamenye impamvu bamenye n'ikiri gutera iriya ntambara n'ibyo bapfa nizo naringanishijeho intambara ya isi na Ukraine nyine ni intambara abantu badasobanukiwe kuko batabona icyo bapfa ariko ni intambara iva ku mateka maremare y'imyaka myinshi irahera muri 1922 aho ngaho nimba nibuka neza donc kwivuka ry'igihugu ciswe ngo ni URSS cyangwa se leta zunze ubumwe z'abasoviete arico caje gucikamo kikaza gusigara ari nkarisi ariyo isa niyoboye cyangwa yasigaranye iryo zina n'ubukungu n'imbaraga z'ibyo bihugu byari bihugu byihuje by'abasocialiste cyangwa abakomuniste nkuko bivugwa byari bitegekeye hamwe by'abanyagitugu ndetse n'abahakanyi bakomeye kwiyobokamana abakomuniste urumva barabahakanye ni cyari cyahagihamwe ahubwo mu gihugu cyabo gusenga imana ikihanishwa urupfu donc barabahakanye bikomeye ni igihugu cyabayeho gikomeye gifite amateka menshi akomeye cyatangijwe n'uwitwa ngo ni Vladimir Lenin haza gukurikira abanyagitugu nk'aba Joseph Stalin ngo yari muri Risi nyine ariko noneho citwa ko ari leta zunze ubumwe z'abasoviete kuko cari kigizwe n'ibihugu bishika zatangira 15 biza kuba 15 muri ivyo bihugu rero harimo Ukraine n'Uburusiya ubwabyo n'ibindi bihugu nka za Kazakhstan none se ukiraho ko bavuga ngo Abarusiya n'Abanya-Ukraine baravukana buvuze ko bavukana ntubuhenzemo kubera ko n'ubundi zahoze ari igihugu kimwe nyine ubwo tuvuye kubivuga Russia na Ukraine zahoze zihuriye mu gihugu kimwe nyine ni nko gufata kuri ubu ngubu abanyamerika ukavuga ngo abanya-Texas tuvuge wenda n'aba Kentucky cyangwa se n'aba Washington n'abandi tuvuga ati bose ni bamwe yego bose ni bamwe kuko bose ari abanyamerika nk'ubu ngubu mu gihe batakiri hamwe no kuvuga ko bahoze ari igihugu kimwe cyangwa se nko kuvuga dufatiye ku bihugu byasenyutse bindi fatira nko kuri Sudani zombi Sudani y'Amajepfo na Sudani y'Amajyaruguru zahoze ari igihugu kimwe byose ari Sudani no kuvuga ngo abaturage bari bamwe ariko kuri ubu n'ibihugu bibiri bamwe babaye abandi kandi intambara zabo nazo zihoraho nabo ni nkuko nguko bimeze Ukraine n'ibindi bihugu byinshi narebuze nka za Kazakhstan n'izindi nka za Estonia na Estonia nizinshi zashika 15 byose byari bihurukiye muri ico kitwa ngo ni URSS leta zunze ubumwe z'abasoviete zabayeho ari ibihugu rero bikomeye bifite buhangange bukomeye byahanganye na leta zunze ubumwe za Amerika imyaka myinshi zaje kuyigeza ku iherezo ryayo ibyo bihugu rero byari bifite umwanzi ari wo leta zunze ubumwe za Amerika leta zunze ubumwe za Amerika baje kuba banzi cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi niho byaje gukomera ubwanzi bwabo biza kuvamo igihe cyaje gukurikira intambara yiswe ngo ni intambara y'ubutita cyangwa se guerre froide mu ndimi z'amahanga
intambara ya kabiri y'isi irangiye Adolf Hitler wari wayiteje barangije kumutsinda igihugu cye bakagifata aba Barusiya n'Abanyamerika bose bari mu ruhande rumwe ariko noneho barangije kugifata bakigishaka noneho haza kuvuka intambara yo gukenera gutwara abandi hagati y'Abanyamerika n'Abarusiya bamwe bashaka kwiharira ubutegetsi bw'isi abandi kugira ijambo gusumba abandi noneho biza gutuma bahurira mu Budage bwa Hitler bwari bwateje intambara biza gutuma bucibwamo ibice bibiri Ubudage bwo mu burasirazuba n'Ubudage bwo mu burengerazuba igice kimwe kiyoboka Amerika ikindi gice kiyoboka Abarusiya hagati aho muri Berlin umugwa mukuru w'Ubudage baza kushingamo urukuta bise ngo ni Mire de Berlin yaje gusenyuka nyuma y'imyaka isaga 40 yubatswe ubwo nyuma y'urwo rukuta rwatandukanyaga abari batuye hirya no hino ubwo nimba ufite umuryango wawe uri nyuma y'urukuta nuko basubiye guhura nyuma y'iyo myaka 40 ishize icyo gihugu rero batangiye kugitegeka nkuko ariko bagenda bagura n'izindi mbibi hirya no hino uko bagenda bazagura rero niho havutse icitwa ngo ni OTAN OTAN na ubumwe bw'ibindi bihugu nanone bwihuje butangijwe n'ibihugu nka Amerika n'Ubufaransa n'Ubwongereza n'ibindi bihugu byatangiye ari ibihugu zo mu Burayi harimo n'igihugu kimwe cyo muri Amerika cyangwa nako bibiri Canada na Amerika n'ibindi by'ibinyaburayi byose kuri ubu bimaze kugera 30 ariko byatangiye ari 12 mu ntego zabyo kwari ukuzibira leta zunze ubumwe z'Abasoviete kugikomeza kwaguka mu Burayi bagenda bigarurira ibihugu byinshi by'Uburayi babishiramo amatwara ya gikomuniste bivuka ari umuryango uharanira gutabarana niko bawise OTAN amajambo arambuye bayita ngo ni Organisation des traités de Naf Atlantique vanze ndimo ariko nuko nguko uwo muryango rero uvuka ari wo gutabarana kugira ngo igihugu kimwe muri byo gitewe haramutse yagize igitegwa ibindi bize bigitabare biza ari kugira ngo bigwanye kwaguka ku Burusiya cyangwa se leta zunze ubumwe z'Abasoviete donc niyo yari intego ya mbere yo kugenda muri OTAN gushingwa kwayo nyuma yo gushingwa kwayo Abarusiya nabo ubwo OTAN yishinzwe muri 49 nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi nyuma gato muri 55 Abarusiya nabo bashinga ikiswe ngo ni Pacte de Varsovie nabo ihurukiyemo bya bihugu nanone bigize leta zunze ubumwe z'Abasoviete n'ibindi nabyo byari ibihugu byinshi donc bizara abakeba Pacte de Varsovie hamwe na OTAN ibihugu bya OTAN n'ibihugu bya Pacte byose biza ari abakeba nyuma ishaje gukurikiraho yaje gukurikira intambara twise ngo ni guerre froide cyangwa intambara y'ubutita yari hanganyishije Abanyamerika cyangwa se OTAN nayo mu bundi buryo hamwe na leta zunze ubumwe z'Abasoviete nyine bajya Barusiya aribo basa n'abayoboye abandi iyo ntambara yaje kurangira isize zijya leta zunze ubumwe z'Abasoviete zisenyutse burundu zirashira bijya bihugu ko ari 15 kimwe cyose kigenda cikukira kije kwacu nibwo za Ukraine rero zabaye ibihugu byigenga za Kazakhstan za Lettonie Estonie na za Lituania za Pologne n'ibindi za Georgia nizinshi n'ibihugu bishika 15 byose bigenda byigenga na za Romania bimwe byose biba ukwabyo ko byagiye biba ukwabyo rero n'Ubudage buza kwigenga baraburekura Abanyamerika bari bafite n'Abarusiya bari bafite basenya rwa ruhome rwari hagati yabo baza kubaha umwidegemzo gisubira ku igihugu cigenga kirasubirana muri ico gihe Abarusiya basigaranye zijya mbaraga za leta zunze ubumwe z'Abasoviete bagirana amasezerano na OTAN ko OTAN nayo itazakomeza gukomeza kwaguka isatirwa mu micungararo Uburusiya buherereyemo donc ija mu Burayi bwo mu burasirazuba ati aho muri mu burengerazuba mugumeyo natwe tugumiyo turi ariko ntimukomeze kuza mudusatira mu mbibe zacu niyo masezerano ba OTAN ndetse n'Abarusiya bagiranye nyuma hagana muri za 97
abarusiya bamaze gutandukana na bijya bihugu bindi bimwe mu byahoze biri muri Pacte de Varsovie byatangiye kugenda biyivamo kuko nayo isenyuka bija muri OTAN ibihugu nka za Pologne za Estonia na Lituania byagiye byinjira muri na za Rumania byinjira muri OTAN birenga kuri amasezerano Burusiya bwagiranye na OTAN. Donc OTAN yo shaka kwagura imbibe zayo ariko Burusiya ntibwishimiye na gato ko ibyo bihugu byahoze biri zari mu masezerano none se kubera iki yo yabikora kandi ikaguma kwa ikita amasezerano ikaguma kwa bibara bisezeranye na Rusiya. Ico rero nico tugiye kugeraho dushira gushinja Burusiya buza gushinja abanyamerika ubashinja ko bari gukomeza kurenga ku masezerano ariho ari kuze kuva intambara nubwo ntarahashikira. Donc aba otabo bashaka kwaguka nkuko ntawanga kugwira ariko bakaguka barenga ku masezerano bagiranye n'Uburusiya bakomeza kugenda rero basatira bujya burasirazuba bw'Uburayi haherereye Burusiya kugeza kuri ubu rero Uburusiya na Ukraine ni ibihugu bisa kandi bihuje n'imico n'indimi kuko mu bice byinshi bya Ukraine bakoresha Urusiya kuko mu gihe ca URSS abari bayituye bose bavugaga ururimi rw'ikirusiya kuko Abarusiya abakomuniste niko barabobuje gukoresha ururimi rw'ikirusiya kugira ngo izindi ndimi zose zigende zizimangana zitakaza agaciro ikirusiya kigenda gikura aho batandukanye rero benshi bagiye bagira bareka zijya ndimi z'ikirusiya bakagenda babuzura zijya zabo zari zaracinijwe imyaka myinshi bamaze gutandukana noneho muri Ukraine bo benshi mu bice byinshi bakoresha indimi ururimi rw'ikirusiya aho rero batarukoresha ni hakeya ugerageje no kureba ariko henshi n'imico n'imigenzo byose indimi bavuga ni kirusiya kandi barahana n'imbibi. Ukraine rero yashatse kuja mu masezerano ya OTAN ndetse no mu bumwe bwa Buraya nkuko ibindi bihugu byabigize ariko Abarusiya ntibigeze babishaka na gato kuko bavuze ati muri komeza kurenga ku masezerano mwebwe aba OTAN mushaka kutujana na Ukraine nkuko mwajanye ibindi. Donc nimba Uburusiya buri kurwana intambara buri gusa bari kwigwana na OTAN babuza OTAN ko yemerera Ukraine kwinjira muri OTAN kuko Abarusiya basabye abanyamerika ko babemerera bakabasezeranya ko OTAN itazigera yakira Ukraine ariko abanyamerika cyangwa se na OTAN muri rusange cyo babasubije bababwiye ko Ukraine ari igihugu cigenga gifite ubusugire bwacu ariko gishobora kwivugira ijambo rya nyuma cyangwa ati turashaka cyangwa se ndidushaka kuja muri OTAN donc ndifite ijambo ryo kubavugira ariko Uburusiya rero bubona ko ari nko kubarerega kandi batari gukora nkuko babisezeranye niho rero Uburusiya bwafashe ingingo yo kugenda bwataka buvuga ko abanyamerika bari kuburengera numvuga abanyamerika bumve mu OTAN OTAN iri kurengera ikaza yisatira mu mbibe zayo kandi ngo bigahungabanya umutekano wayo. Donc uko OTAN ikomeza kwegera Uburasirazuba bwa Buraya niko Uburusiya bwiyumva buri mu mutekano mukeya kuko uwo bita umwanzi wabo ibihe byose ari kubasatira akaja ku mbibe z'igihugu cabo. Ikindi kandi Abarusiya bashinja abanya-Ukraine cyatumye banataka ni muri ibyo bice bitandukanye bipakanye n'Uburusiya bivuga ururimi rw'ikirusiya. Abavuga urwo rurimi rw'ikirusiya Abarusiya babushinja Ukraine ko ibacinyiza ko babakorera ihonyabwoko donc bashaka guca rwa rurimi rugashira burundu. Abarusiya rero bakaza bitwa ko bari kudefanda ubwoko bwabo butuye muri Ukraine buvuga ikirimi cy'ikirusiya kugira ngo udakorerwa ihonyabwoko. Nico cyatumye ndetse n'ibihugu bimwe intara zimwe zigenda ziyonkora kuri Ukraine zimwe zatangajwe n'Uburusiya ko zigenze izindi zomekwa ku Burusiya donc biganisha kuri ibyo byose yuko ngo bari guhonya no gukora ihonyabwoko kuri abo Barusiya cyangwa se abanya-Ukraine bavuga ikirusiya. Donc mu majambo make iyo ni nkayo
imbarutso ni ntandaro y'intambara yo y'Abarusiya n'Abanya-Ukraine. Okay, urakoze cyane. Hanyuma se kubijanye na OTAN cyangwa se Amerika, ko wavuze ko wenda Uburusiya buri gusa n'uburi kugwana na OTAN cyangwa se n'Abanyamerika, niki Abanyamerika bari gukora muri iriya ntambara yo ni iyihe, ni uruhe ruhare rwabo bari kugwana hariya? Ko tuzi ko Ukraine yari itarakirwa muri OTAN, hanyuma Uburusiya bukaba bwabuyirasa, kandi bwitwa ko buri kurasa Amerika kandi bukarasa Ukraine. Ubwo niki byo twabisobanura gute? Mu yandi majambo navuze ko nyine basa n'abari kugwanya OTAN, ariko barasa ku Burusiya. Ni nko kwiyama Burusiya nako barasa kuri Ukraine, ni nko kwiyama Ukraine ati ntije mu nani muri OTAN, kandi bakereka OTAN ko bafite ubiteguye gukora icyo cyo cyose kugira ngo bagwanye OTAN. Bayigwanya mu buryo buri indirect barasa ku Ukraine, ariko abo bakabaye barasaho ni OTAN. Ariko kubera ko OTAN itari bwakire Ukraine ngo hanyuma OTAN ari yije kurasa direct bihangane, iyo biza kuba Ukraine yaramaze kwakirwa muri OTAN, nk'ubu ngubu bari kurasana OTAN yakabaye yaramaze gushika kuri tere ari iri kurasana direct n'Uburusiya. Ariko kubera ko batarabakira, icyo babafasha ni intwaro, barabohereza, babafasha ubufasha bwa gisirikare, babafasha, ariko nta bantu babaheza kuko nta masezerano bafitanye yandi. Bari kubaheza bavuga ko barengera nyine ubusugire bw'igihugu nk'uko ikindi gihugu cyacu cyose cotegwa, bakabaha amafaranga, umusada, ibigwandisho, ibikoresho bitandukanye, ariko ntibashobora guhirahira ngo bambuke baje kurwana kuko nta masezerano bafitanye yo gutabarana mu gihe cyose batarabakira muri OTAN. Donc Uburusiya burashe kuriya kuri Ukraine, buri gukanga OTAN, buri kubereka ko biteguye gukoresha cyo cyose kugira ngo babagwanye niba bagize. Ikindi congeyeho, Perezida w'Uburusiya umunsi wa mbere atangaza igitero, yabwiye isi yose aravugira ati n'igihugu kizagerageza kunyitambika, nzagikorera ikintu kitazigera cibagirwa mu mateka. Donc OTAN yo yibesha nayo igakora nk'ivyo ngivyo, no kuvuga bari kwatakana n'Uburusiya, kandi bakatakana n'Uburusiya, Uburusiya bushobora kubatsinda mu buryo nani bwa justice, ati kubera ko bagiye gutabara ahantu hadafite amasezerano yo gutabarana kitari mu muryango wabo. Donc nico catumye abanya-OTAN bakomeza gufasha mu buryo buri indirect, badakoresha ingabo zabo ngo zigende. N'ingabo zabo bari batumye mbere yuko iriya ntambara itangira, zose ziri hirya mu bihugu OTAN yakiriye, bihanye imipaka nka za Polonye na za nizo zicumbikiye izo ngabo za OTAN, ariko ntibashobora guhonyora muri Ukraine mu gihe cyose batarabakira. Wowe ukabona ko bashobora kuzabakira, OTAN se yobakira ugerageje nko kureba uburyo biba bimeze? Nani OTAN irashobora kuzakira Ukraine ko bimeze kose? Ku buryo bimeze, ugerageje kubireba nko ku munsi ngira ngo ni wa gatandatu w'intambara, nimba atari wa gatanu nimba nibuka neza, Uburusiya na Ukraine zagiye mu biganiro. Ariko uwo munsi nyine Perezida wa Ukraine Zelensky yahise asinya impapuro zisabisha kwinjira mu bumwe bwa Burayi, kandi nabyo nubwo twakomeje gukoresha OTAN yonyine, ariko no mu bumwe bwa Buraya Uburusiya ntibushaka ko kiriya gihugu cinjiramo. Ni ukuvuga ngo umunsi yagize isinye, ibihugu 8 mu bigize ubumwe bwa Buraya byahise byakira ubwo busabe burabyemeza. Donc mu bihugu 27 8 byahise byakira direct. Mu gihe inama izaterana rero ibindi nabwo bishobora kwemeza kugira ngo bije kubone rero noneho aho bishobora kuja guca kugira ngo bitabare kiriya gihugu. Mu gihe rero Ukraine nanone ishobora kubisabisha, kuko ico Uburusiya bari kuvuga buri kusaba ati kugira ngo twemere guhagarika intambara nuko wewe Ukraine uhagarika, ugatangaza ko udashobora kwinjira muri OTAN. Mu gihe cyose rero ubu Ukraine yasabye kwinjira muri OTAN, niko gukomeza intambara.
ariko kandi ota kubera ibihe barimo barashobora kuyakira kandi byoroshe bidatwaye igihe kirekire nk'uko bisanzwe mu gihe bayakiriye rero nico gihe intambara ishobora kurota ndetse ishobora kuzimanganya isi hanyuma Uburusiya bwo buri kugwana ari iyihe ntego yabwo? Intego yabwo bavuga ko bari gucunga umutekano wabo donc ni kubw'inyungu z'umutekano w'igihugu cabo kubera ko umwanzi ari kubasatira ku mbebe z'igihugu cabo bari kugwana babuza Ukraine kwinjira kugira ngo atabegereza umwanzi wabo. Manake bivuze ko Ukraine iramutse yinjiye muri OTA, Ukraine nayo bibaye umwanzi. Iyo bibaye umwanzi w'ibihe byose. Cyo kimwe n'abandi. Kuko Abarusiya bagira muri bya bihugu by'Uburayi bagira ico bita bloke Est na bloke West. Donc biraba bita ngo ni ibihugu byo mu burengerazuba. Babashiramo na zira za Amerika nyine za Canada. Kenshi ni bya bihugu bikubiye muri OTAN. Biriya bihugu bikubiye mu bloke West ntibivuga rumwe na biriya byo muri Est ari byo Burusiya. Donc uwegera rero biriya bihugu byo muri West no kuvuga ngo ari gukomeza gukwega uburengerazuba bugakomeza buza bwegera uburasirazuba no kuza bumira uburasirazuba nico Abarusiya babona. No kuvuga nimba twari dufite bloke yacu namwe mukagira bloke yanyu mu gihe rero mukomeje gukwega yanyu no kuvuga ngo muri kugabanya yacu muri kutugira mu matwara yacu nico bari gupfa. Donc Abarusiya rero bari kugwana bavuga ngo turi kurinda usugire bw'igihugu cacu n'umutekano wacu ati kandi turi kugwana turinda bajya abanyagihugu bavuga ikirusiya. Izo nizo mpamvu Uburusiya buri gupresenta muri iki gihe bugwanira. Bivuze ko rero mu gihe perezida wa Ukraine Zelensky yinjiye muri OTAN bivuze ko Uburusiya intego yabwo ubu yo kugwana bufata Ukraine nono nubundi nazo ntego cyane kuri ubu ngubu barashaka gukuraho ubutegetsi buriho guverinoma iriho ya Ukraine kugira ngo bashireho guverinoma ibayoboka iza guhakana noneho bijya bashaka ko Ukraine ihakana kuri none. Donc baramutse bayifasha ubu nyine nubundi no guhita bashinga leta yabo nshasha, leta nshasha iyoboka ikorera kuri leta ya Kremlin nyine y'Uburusiya. Donc mu gihe rero yinjiye muri OTAN Uburusiya buhita bugwana ari gufata toujours ni yantego. Ariko kandi nanone OTAN nayo ihita yinjira kuri tere kuko ni ibwirizwa rya 5 article ya 5 mu article amasezerano ya OTAN avuga ko igihugu kimwe muri bo gitewe baba bateye byose. Donc umwe muri twebwe aramutse atewe nuko hataka twese kuko twese twadutewe. Nuvuga ngo baramutse bemerewe agatera no kuvuga OTAN ihita yataka nayo kandi yatatse abagiye gukoreshwa intwaro kirimbuzi ziremereye gusumba iziri gukoreshwa kuri ubu ngubu. Kandi nibaza ko bose zobagwa nabe ari Abarusiya ari n'aba OTAN kuko bose no kurimburana. Hanyuma se ziriya ntambara ziri kubera muri Ukraine na Russia ni izihe ngaruka zidufiteho twebwe Abanyafurika? Twebwe Abanyafurika n'abandi bari kure ya biriya bihugu ingaruka ziriho zinshi zikomeye. Nk'ubu ngubu Uburusiya ni igihugu gikomeye. 12% za petrole igemurwa ku isi nzima yose 12% ni petrole ituruka muri Russia. Hano turi kuja kurira za bajaji bakakubwira ngo petrole yaduze. Je narenze ko petrole bayimba hano mu Burundi. Hano sinzi ko ihari birashoboka ko yoboneka hatoya ariko ntiyo haza n'igihugu cyacu. Cyangwa muri Kongo. Ntiyo haza n'iki gihugu niyo gihaza. Ariko urebye muri Kongo uyibura. Muri Kongo iho iruzuye ibihuzuye byo ni byinshi gusa zabuza ababikoresha ariko ngira ngo yobona bayimba n'aba responsable bayo ngira ngo twebwe ntitwogiye muri 12 gusa twogiye muri akarenga ko ngako biri kose nayo twogiye muri na gaze nyinshi ishoboka Abanyaburayi bakoresha nibituruka mu Burusiya. Ibinyampeke sinzi ko reko bivuga amasereyale mu ndimi z'amahanga ni ibinyampeke ni amasaka ibigori ingano ibi bintu nyine byose ibintu by'indete biva mu bintu by'amafu byinshi 40% y'ibigemurwa ku isi bituruka hariya. Nuvuga ngo kugira ngo turye umugate cyangwa irindazi
turye capati turye n'ibindi bikorwa muri ziriya farine nuko haba habonetse iriya cereale ziriya cereale rero zinshi aya mafarine nuvuga ngo 40% y'ibigemurwa ku isi iva mu Burusiya nuvuga ngo igihe Uburusiya bwafunze rero utari gutanga gufurnisa uhita wumva ko n'icapati hano kihita kizamura igiciro hano ubuzima bwacu rero buhita ariko hano ibigori barabifite n'ibiki ariko ntibashobora gukora biriya nyine hano ibigori turabifite n'ibyo ngibyo bindi turabihinga twabiboherezaga none ariko umenye ko n'ibyo duhinga hano bitaduhagije twebwe abanyagihugu ba hano donc n'ibyo igihugu gihinga hano ceza bongeraho ibindi barexport ibindi niyo mpamvu tugura amakawunga baremport ibindi nako ngo ni ivuye Kampala ngo ni Tanzania donc dukoresha ibyo hanze kubera ko ibyo dufite hano mu gihugu bitaba bihagije umwimbo mugani w'ikirundi ntubukwiye kugira ngo haze abanyagihugu bari hano donc dukenera uwo hanze mu gihe rero uwo hanze wabuze urya wo mu gihugu urahenda cyane bikagera ku rugero nabura hanyuma noneho wa munyagihugu mutoya akabura n'ico aza kurirenza mugani w'abarundi akabura ikirirenza no kuvuga ngo igihe cyose rero iriya ntambara iri hariya Uburusiya ntibufurnisa nkuko busanzwe urabona ko bwafatiwe n'ibihano bitandukanye by'ubukungu nta ndege zabo zishira mu bindi bihugu iby'ubucuruzi byahagaze iby'amafaranga babafatiye ibihano kubijanye n'ikigo ca Swift kijanye gifasha mu gutuma naho amafaranga hirya no hino mu mabanki ibyo byose n'inzira rero zigemura ibidandazwa zirahagarara kuko bari mu ntambara n'ibihano babafatiye muri ico gihe cyose rero natwe tugigwaho n'ingaruka z'inzara zo kubura ibyo duhaha naho tubihahira tubura amaproduit menshi nyine abaziriya yego kandi ndibaza wenda no mu buryo bw'ingendo umva biba bigoye ibintu byose kandi ndibaza Uburaya nk'ubu na Amerika byose bihita byikosantre kuri iriya ntambara yego nabyo urumva ko hari runini byari bifatiye Afrika hari ibyo babafurnisaga ubu ngubu zose amaso n'imbaraga zabo bazerekeje kuri iriya ntambara ni ukuvuga ngo ugerageje kubireba ufatiye nko ku rugero rwa HCR HCR ifite impunzi ahantu hakagira ikindi gihugu cadukamwe intambara ni ukuvuga zijya mpunzi zisanzwa baba babaye abana nuvuga ngo ni nk'abana bo mu rugo bahita baje kwita ku bashitsi bashasha baje kuko nibo bagowe gusumba baje basanzwe nuvuga ngo bije y'abaje basanzwe iragabanuka bagashora imbaraga zabo kuri baje bagize ugerageje no kubireba mu minsi ishize twari mu ntambara za Ethiopia ariko kuri ubu ngubu ni kangahe turimo kumva intambara ya Ethiopia ibiri kuvugwa kuri ubu ngubu n'imbaraga ziri gushorwa hehe muri Ukraine ibitwaro imbunde bufasha bwa gisirikare uburyo bw'amafaranga byose bikoherezwa hehe muri Ukraine impunzi ziri kwakirwa ku mibare numvise ejo bavuze ko abamaze gusohoka Ukraine bashika 900 ubu bamaze kurenga urumva 900 by'impunzi nuvuga ngo ibihugu byose bihita bishana ubufasha harya ahantu ahandi hose hari asanzwe bagenda bagabanya izari bihari kandi uko bagabanya rero bijya bahora batanga twebwe ibifu byacu ntibigabanya gusaba uko byahora bisaba donc bikomeza kwa kundi amabezwe akomeza ari yayandi niho rero hahera hava inzara hirya no hino kwisi okay urakoze cyane nubwo tugiranye nyine umwanya mutoya ariko tuzakomeza tuganira numvise ryari ngo hari abashaka kwambuka baje muri za Pologne ariko ugasanga bari abazungu bari kubarobanura bakakira abaruhuru rwera abandi bakabasubiza inyuma mu ntambara donc bibaho kenshi mu bihe nk'ibi ngibi no mu ntambara burya hari ibyo bita ngo n'ibyaha by'intambara bari kurwana ariko bakagira ibyaha bakora mu ntambara na muri bene abiriya ntiyabura babirenganiramo hari abari kubirenganiramo kabisa hari n'ababuze aho baca kugira ngo bagire no kuri iyo frontiere babagarure kubera ibisasu mu kanya nako nsoma kuri BBC abanyakamerune bari ko bavuga batanga amakuru bari muri Ukraine iyo bari mu nzu zo hasi muri za cave tibabuze nuko basohoka kugira ngo bagende kuko umwanya n'umwanya bari kumva amabombe abaca hejuru donc arabahangayikiye gutyo kandi batari abanya Ukraine nyine intambara yije isenyera bose
kabisa ntibihangane cyane kandi urumva ko natwe bidufiteho ingaruka ariko niko bimeze reka tugushimire cyane tica kuba twitabye nitugukenera ejo bundi kandi turacyari kumwe kabisa uzodusigurire byinshi by'abantu batazumva hanyuma reka dushimire abakunzi b'Imuhira Studio mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu kugera kigeze ku musozo hanyuma ugira akajambo kamwe ubwira abantu nyine bakurikiranye Imuhira Studio n'abakunzi b'Imuhira Studio. Turaje kwashimira mwe mwadutumiye kugira ngo tubaganirize bijanye na biriya ariko nizere ko n'ubutaha nubwo intambara itazaba tuzaganira batazaja kunyi ubushize twaganiriye ku ya Ethiopia nicyo gihe baguheruka n'imbaga yararangiye batazamubona kuri kamera bakambonamo intambara abakozi b'Imuhira Studio turabashimiye namwe ko mukomeje kudukurikira kuko ibiganiro tubikora ku bwanyu komeza mu bikurikire hanyuma nk'uko dusanzwe tubivuga n'ibindi bibazo muba mufite mushaka bisobanuro tubishoboye tuzabibagezaho murakoze cyane.